Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasmi. Lempung yelek kai cricket, kabala penyan dak petar khma youth club and social welfare organization. But hakani ka jingele kai ka chui cricket club kala yo ban rai ka nam la do haka first L temen basanti alias Roy Sinkli ar 20 cricket tournament arhajar arphuwe kata hadian bakilala ban plem no ek pathar khma cricket club the sun wicket. Ya kate ke lempung kai la pelong hamadan kai ke Western Riboy Sports Association bat ke habakut kate ke lempung kai la sakhi da ke jingdon uba dipul rendathiang Vice President ke Meghalaya Cricket Association kum ukong san nangta uba Cornelius lalu kum usembut kongsan u Francis Nigam OC penthar khma police outpost uba remdor nongtri lembat shibun kiriurang ba kate kathan kakhana halor kate ke jingile kai ka long ba patar khma cricket club kala job ya katos bat ka bala kam try bantiet ningkong ha ka ba kirangile kai ka patar khma cricket club kila bantiet si spa sunrun da ka ba hap baro ki wicket ha ki khat khandai over haba be ekate ka thong ka bala bu da kirangile kai ka patar khma cricket club kirangile kai ka chui cricket club kilala ban lap ekate ka thong tang hapo ki khat ar point lie over but hap tang sun wicket kabla pelong ya ka ken huon bakan pelim no persha ek patar khma cricket club the sun wicket. Kemudian pilaban kiu haka district shaka state level shaka national level lese mana bentip wat shaka international level lada don kom kita kisam lag ba mi naga dong baga thanjir boji hato gajing sarong galong motong ya kasnong patar khma gajing sarong galong ya ka district ya ka jala bati karin dia jungi baru akwe tenakaling jungi ki player jungi mo ihap ki bare jungi ba kinwan sakhman manisim benta haka cricket do maka cricket kadai ka way naga game hapo India ka bapawa batu mengitip buat kami kalian mentang lasang fokus. Gila don art ligi cricket ground no. Kibala almost ada finish. Dan kawai po tura alot gre, buat kawai po meran polo. Kawai recently nginang siam hapo nongkra pamsing ade. Kadi ka cricket ka ground kibala simti da ka Riboy District Federation hapo ka GPA jong presiden jong ka district ka jongi. Tingso sarong. Ba natrai hagini gistem mansawan. Insala bandon madan hakut ki district budak kawai ke po state umegalia jongi. Ya hanya pun setengah haki kapsor lagi sor iko awas kisong kendong ro in fokus ya ka cricket koma pilatip maka MCA kalau yo jing penitu na ka BCCI haki ni gisnam ki bakhendian de nado bangilasang itu affiliate sa ka BCCI na kalian MCA lale bun teligi kam ni layo benci mentah ka Ranji Trophy ka BJ Hajare Trophy ba kunta terter kana lagi mat ki ba na kalian ka MCA ka fokus ba ngidang sudah ya inter district likely kategori giba nila pelong atli po Riboy under 14 ba under 19 23 but kawe ki women's team bangi pelong hapo West Hasil de gine gi program ki bangi na kalian ke MCA nila pelong de hana po no so balong ba kila penyi gila kai betenat hajin sya ngi kham fokus gi knaret tawa so bang ayo ka khubaro hakana yasi bagdon gi perlok mo bila kan perlok atli gi tim kide gi perlok ki buladon haka department ba fer ane gajing don jumpi gajing ilaka jumpi hakana ngamadan kalau kum kawin na nuksa ba pi aimen sim ye gi heb baret mo bagi nuan sekhmat bani ilaka cricket malkum balo menta hameglia jungi ni kham fokus ta football ei tonge janga a future hi ha cricket ro kadon mo kamtam ngilasang bani gi state player mo kilasang ban mi pan lekai kamtam ki local player jungi kilasang mi tingi ko aro banane na patar khamaro kindon ki heb ki baret mo Ia mawan join hakari coaching camp ke jungi kepada hapo nongpo ban nyawan ile kai cricket ban practice sumta terter de khlang ba pin yolat ban ile kai na ka district level so sarong mani thu ip ba ka state team jong meglia jong women's team hadway ne khal almut ki di local player so sarong mani thu ip tingi fokus si ngimang bagi long komunal ni kwa hi bagi local indigenous people ro kinwan sakhmat ngas yo ko khobaro bagi don ki perlok mo those who came from neighboring state are playing from Assam team I said have came to play here.